nemaju pojma ko je napravio tako patila i te mozaike i ta sranja, kapiraš? Da li je realno ovo stvarno? Ja moram to da snimim. Samo da nastavi, brate. Ko zna kako ide ono? Kako ide ono stranje? A ja ću pustiti muziku, brate. Aj, molim te, nađi. Evo, sad ću pustiti da potpunim snimak, brate. Odiseja 2001 ili tako nešto. Požuri se. Najbolj se neće na gotovi. Face. Live. Puci sound. Brzo. Jače. Čekaj, će ovako malo naprijed da... Ne, to je solo se manj. Evo ga, to je to, brate, to je to. Ovo je nešto najsmešnije što mi se desilo u mjesec dana, siguran sam. A koliko smo mi dokoni, reci, brate, lik radi, razumiješ? Lik radi, brate, mi smo dokoni. Da li je realno? Je. O Bože.